Bahzar thlawptu te chibai ule voin hi April ni somni pariat sang ni somni pani ania khovel chanchin bengver ilo thlir ho le te ang nimin lama khovel chanchin thar bengver ber chu Russia in Poland le Bulgaria ramte hena e rong bolna gas apek thin ati top thu hi ani ome Russia chuan heng ram pani te hian Russia poisa robulin gas man hi an pedu lo ti in an gas supply an ti top thut ani hetianga Russia in ma alak vele hian European Union ram ayo te chu Brussels sa an headquarters sa anin mukhong hal rumruma Russia hian min blackmail ani antia engtin nge ma an lak don ni Russia ram gas company lian Gazprom chuan Poland le Bulgaria rama gas an pek thin chu nimin khan ti topin Poland ram company PGNIG le Bulgaria ram company Bulgar gas nena an gas supply thin chu an ti top ti soin heng company te hian gas man chu rabul manga an pek lo uwang ani ti in thu chu an siama gas supply hi awain kan ti topani anti Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chon chanchin bumi te hena he malak na hi soife in kan ram laka ril ru tha pulo ram te hena eile bar le sum le pailama kan malak na peng pakhatani atia Russia ram sarkarin melma niya riat te laka achet na ni ti asoi chiang hle bazara po kan puan to angin thamasa khan Russia ram president Vladimir Putin chuan an ram thian tha ni lo an ram thil lei thin te chu US dollar le euro manga thil lei thei to lovin Russia ram poisa rubble manga an thil lei man an pek angai to don ti hriat tirna alo chu to a hei hi Russia in Ukraine ram aruna wanga ram sang in Russia an sek na chan let na ani hetianga Putin thu pek hi Hungary chi in an zoma European Union ram dang te chon contract an nei sa gas man hi euro poisa pek turin in rem na an nei ti chang choin Rabul mangin an pedu lova Gazprom chuan Poland le Bulgaria te hi April ni khata tang chuan gas man hi rabul manga an pe ka ngai ti voi tam man sil nu apo an ngai sak lo ni in an soya hemi ba ka hian Russia ram atanga gas an leite chu Europe ram dang hne na an salani chuan an leithei zat po ti tlem sak an niang ti an sil ni in an soibok Poland ram hian iamal Europe pipeline mangin khovel martop lam Arctic a gas field atangin Russia ne na tang hian gas ala luta he pipeline hi khothlang lamakal zelin Germany le Europe ram dang pek na atana man chun zom zel ania Bulgaria hi chon Turkey ram paltlang pipeline atangin Russia gas hi alei ve thung ani Poland le Bulgaria ram te hian Gazprom hi anin rem na bo chia an puwa Poland gas company phei hi chon dan manga khin let an tum thu an soya yamal contract noya PGNIG chuan kan ti tur le kan zom tur zong zong kan ti in kan zom veka chuti chung chuan Gazprom hian April ni somni pasari atang hian natural gas min pedu talawa hei hi yamal contract bo chiat na ania danin dikna min pek ang ngein PGNIG chuan ma kan la chun zom don ani ti in thu chu an siamani Poland hian an rama e rong bolna gas an man zong zong za som nga hi Russia rama tangan laklu ania chuti chung chuan thole ni khan Poland Prime Minister Mateusz Morawiecki chuan an ram gas da na huna gas an langa thule an da khol thei za som sari puruk vel gas da khol sa an nei mek ti asoya Poland ram Climate Minister Anna Moskova poin Poland chung ko zinga gas nge yanom don lo ti asoi bokani Bulgaria ram Prime Minister Kirill Petkov chuan Russia in an gas leina atana robul khera phut chu an contract nei sa bo chiat na ani thu ni min kha na soinona Bulgaria ram phei hi chuan an gas mamo za som kulai hi Russia ram atanga an laklu ania chuba ka an ram hi Serbia le Hungary rama gas pek chon na mun ani wangin Russia ram tan hian an poimo ti anin ria kan contract nei zong zong kan en non vekang an ti ve ngal mak mai heti la hian Bulgaria Energy Minister Alexander Nikolov chuan Russia gas supply ti top ni ma se thakatvel chu har satna nei lawan kal thei don thu soya Russia lo po hi gas lak na tur oma EU level a chinfel thuai ni kan be sei atia tuna hian gas hi politics khelnan kan mang ta meka Minister kan I chung chuan tu te mo nor na wangin kan tol don lova
kan sungdon puite laka Bulgaria ram hi kan thal lawang ati mia mai ni kumin February ni somni palia Russia in Ukraine arun ma khan Europe khumwal puya gas an man zong za somli zet chu Russia ram atangan choklu ania indo na chuaka ngaidan inanglo an nei chungin gas sungdon na hi chu akal chun zom zela gas mana hian Europe ramte hian za somruk chu euro in an pe a abak za somli chu US dollar in an pe thunga ma se indo na achuaka Russia chu kong sang a shek ani ta ka wangin Putin a chuan an ram sum le pai din mun choi ka nan ma alave ta ani nimina European Union emergency meeting na ya hian European Commission President Ursula von der Leyen chuan Russia chuan gas chu ram dang laka athil du karna na mangme kani atia European ram somni pasari te chuan Russia in gas a supply lo po har sat na nei lo turin ma an langal ti asoya member ram te chuan tunah hian hetiang thil thlenga tan hian roman na siamin lungrol taka tho ho kan tumani he thil hi EU anga thok khowa chanlet kan tuma ramdanga kan tho puite nen po kan har sat na sut kian dan kan jong zel don ani ati EU ram jinga telvelo Britain ram deputy prime minister Dominic Raab chuan Russia malak na chu eile ba le politics thila endonga hlo le zulna mai turani ti in athil ti hian Russia hi avole le dona ramdang laka in nuk hla tol ringot donani ati Poland ram hian Russia gas supply in ngat lova longmanga gas lak luwa kumin kum topa chon Russia ram atanga gas lalu lova om atum sa shimshima Bulgaria point tuna hian har satna an nei ri lo ti an soya chuti chung chuan Russia malak na hian Europe ram sang ami te chu ati hlau thong tho thowa Europe ram dang te chuan gas an ngei hlawin an tal boyang ti hlauna an nei hlom ani indo na lam han hoi tel le lokila ama zong kha chuan Ukraine ram thil thleng hi indo na ti in kan soingam lo thina achan po Russia chuan Ukraine runa Ukraine hi athayang angin alo in veng ve ani maya mase tuna chuan Ukraine hian Russia hi adolet ve tlat to a indo na lam kan hoyang te kan ti thei to ni nimin jing khan Russia ram lam Ukraine nena anin rina lai bial mun thum lai a bompuak ri hriat ania me alina zui ngal boka Ukraine sipai te hian Russia ram chu bom hangin an vakap ti nani Belgorod biala silaimu da na mun chu ka ania al na salea Belgorod Regional Governor Vyacheslav Gladkov chuan he thil thlenga hian mi tu ma in hliam an tua lova silaimu da khom na hi Staraya Nelidovka khuani in mail po hi reilo te an thel mit le ni in asoyani tun thlatir khan Russia chon Ukraine sipai te hian Belgorod biala hian tuyal theida na mun chu helicopter mangin an beya he biala kho engemaw zat an kap ni in an soibok ani kha Ukraine ram lam hnai Karks biala khopui ber Karks a po nimin jing khan thil puak ri hriat ania Russia sipai te chon Ukraine drone pakhat an kap thla ni in Karks bial governor Roman Starovoy chon asoya he thil puak awang hian thil chiale mihring torna thlenga omlo ni in asoibok Voronezh biala po thil puak ri hriat ania Russia ram thu nei tu ten an en chiang me kani heti la hian Ukraine ram president advisor Mikhailo Podolyak chuan thu khau tak chak chokin natakaram dangi beya churama mi te chu atam thayang ber ri tha a tank manga mi om hle lai I chil hrepa inrama ral thuam in che khom te chu chung mi te tha na na I mangani chuan amma emo atlai emo iba chu ipek nge yanga yang atia Russia ram shoi tu te avona nia Russia in an ram an run ringot chu lo sepui ruah tuar ngot thei an ni lo ti soin Belgorod le Voronezh sa ral thuam da khom na ti chiat chu ti mak mo ani veni atia nimin lama Ukraine ram ri lam hnai Russia ram bial pathuma thil puak chungchang chu kan ti ani e ti chi lo chungin Ukraine ti nge ani thu apuang ani ama ka chon Russia in Ukraine runa tuna chon Russia chu lehlamah tangin Ukraine le thlawptu ramte chu lehlamah an tanga an indo tang tak tak ni in alanga Russia hian Indopui pathumna an soiri tareng mai bawk nen Ukraine ram thil thleng hi
Indopui pathumna kai chhuaktu ani angem ti hi tunlai titi lian ber ani me kani hi engpo ni se lo himin lo dam zela bazari lo thlir wangin kan lo me